Ebo Shannon Sonipa enema nonsia ebo anwumrei yama nonsia bo fi say watch no na watch different ti wo sex aba ahe de so abo pe ebra so o man gan na mu nsam ahodo ene nsempia yabo ano ne de brewe anwumre nsam na bi be ya ode pa enti say eba ne say ya ode ye simple peja na hwe wiem say chinchimo na ne left right no wato na no ko wiem no watem no obi ahunu say o news no wa fili eba ne say ya ode boro so ende ye simple bodio yeah bodio Chaso na to job what na out on. But aba ne say watch obi as news no won person baby volume ne kase am ati bia ye pre na battery kakra bi na ye ne hello ku ni ye na gese no na say wi ya chew hello ku ni ye anyumen sam ni bini kwajo wo so free yes ajon ene chema wontumi ye nkonkoche no why no waka sa asemi yebetie wo nsem nkyeremu ene mpanimfo nso anu ye anka ne soafo anu hwem fidedwuma so de atodwa se eba se ye pa obi amana kotrem se dwamtrene ma abato komisa e wo se okopie mra hyebedwafo animu na afi ye toto na no oba bi wo ye fulani obi abona ku no den waye wo mia ne kon sa kopim se nani ha ya wo de efiri mu yebetie nkyeremu adesuafo e kokyero wasi enso hwe na ba empani se extra class wo mu antua enti sabre akam one wo bi ahase atwempena wa ahase ebu nkonta akire no oh meni we kura atwempena pe we first one me x oh this one was my x wonsem nyina wa kan akire no afi asemba montemu anu ahase de kaka we no kura ntina we si kura na hwie no anwumre yebedi ho nkoma na ya hwe fi so pani bi de futu abase sha nkoma na ya na enye ya atwam na atwam yebedi ho nkoma lawyer ni okodi asem no nam kwanso a wo kofie na ni tie na chese post ni de hyen abono tew amaseme ka se wato nanom nsiedo ayare ho sem osunyane ne montene so na nsa post foi ensem no do so anwumre yi na yede esomwo na ya yede bro me kofi adoma wanwani na nankrato hene the wanf anwumre yi mene obri yaboa fentem frem yamo akwa ba yen hyase na afi yenwura ensem no mu enhwese de city small scale miners wo man Ghana mu na wo mu atonkra ede ama wo man Ghana posifo ne aban se wontra na mo bi na ma wo makoma ento wo mo yem concern small scale miners association wo mo chasa na nado danko akufa don tentem ya CEO Emma Forestry Commission kwajo usu afriye ono krache se John yenche no number 1 number 2 asante mantemu NPP amanyoko dwam trani Bernard Entwi Boasiako present yenche no chema huntumi we de watumi wa kwakwa galamse sa na small scale miners eka so wa omode ebo empanifo mienu eno no koi pani a wodi wo manu ne din ene mark kwadwo pipra ko pra kire se wo hene a wo boss akwa adui no wo kan ni pi ebo sa empanifo mienu din na wo hene no wontumi nka asam sa tra sa fi se woni mu nkyire mu ebetumi afiri mu ne nsam ebetumi afiri akire ede aba enti wonde wo mo ka asini pi se wo mo sra aban no nkyere se anamo a wotu ne de wo ye ne nyina nya se bia wo pam ebi mu no ma ebi mu kwan am makwa akoye adwuma no eba ne sade anu anye ne ye nti wo mo sre wo mo ahwehwe ne manu amu no mo hunu se John na afi chema untumi ngalamse no wo mo pam mrante ne firi wura mu ho an wo mo kɔ hye akyi wo na kuru ti eba ya aban enche wo mo nua chama untumi se ka mine na sema Ashanti region ha oye number 1 now naneya oye ohine or the bar out no o state clearly say chama untumi away it could be say activities na course no na no evidence and so say investigate because a whole na untumi ma out and be can adia say the only evidence on if the can nyina say a president or a president for all na you say galamsey na fighting and you say sabi ono no on pekatashi sa
these people abo mudi immediately no or say o maye sake sejo na ye chi no na ye invest Kwajo pra ena wote ne ne ache se o cheche ne nsem no Michael Kennedy no ho no o hwemu a wodi sa koi anim se president na asemi ba ye no de ne kwajo so free se John di nkomo ma ne cheche mu se wo mu e ka sa asem ne ohene a wo ka sa asem ne wo mu a minority a wo mu de wo ho age asem mu nyina no obeka se bia ntenta bi ne wo mu ani ase wo mu hia ceiling brush na yiyi ne nyina wo matumi hu ade kre enti ye adwen se ne ye nko eye chema wontumi ho ne ye nkonko bisa no na Edward Akwasia Kokon ene kasa ma chema wontumi fisani apusu chema number no no wonfa ye ne kasa ma afoi edi nkoma no wacha se na chema wontumi abra no wo opposition na o hwa ne mamu eden kakra kra no wankwanko ye galamse na sabre ya naban aba na so open license jakwa akotu fom agudi obenya bi ntem na sabre mum ene be fa akira pampam boys no akwase se akire mproprowa ahoro ho amana shine so anya good Ghana for mu se o mu se ebra NDC ewo power na MPP wo opposition asa abra no ka chema wontumi pekata e de adwuma bi a obi anu se nka onya because NDC na wo power ntino sabre mpo wanye galamse na MPP aba power a 77 predia sa wono akasa the former regional chairman when near Ura Amewood na ye sector minister and no one near and the former general secretary Sir John and CEO Forestry Commission and no one near any party ni na chief executive or minerals commission and no pekrat e bi obenyano we give you said no mum na chairman wontumi se be wa kwa galamse se be sa asem we wo de kwa dwindwin mu a to sini ndiminia yansi omuhu ye nya wonom o man fa danse ama ye se omuhu wei ene nchemu a opani a wakasa de ma ye opani chema wontumi na wote ne no ne din ene Edward Akwasi Ekuoko opani spio gabra wono abandadana breso no yosoafo hwemfidi dwuma ne adwade so same kase opempanimfo kase mpuna ne mpuna ndi samanyoko no mu a ogina brane wono na dia to dwase se kobase ye bo obidini so onkonko adwam training ana onko ye adwuma wa bato komisa tran ya hwese sa nipa no ye ne bekọ ma emra hye badwafie na afemra hye badwa wono ma hwe toto ano so be ye soafo ano obedidi brebie omototo na no omo atimi atoto woni a yabo ndi no ano na tumi aboa mu hu sa mpanipa no wasafata ogina brane obetima ye adwuma no na mmom se bia aban wote so efrefre nkrofo bi obehwe na se wabi adwuma ma ne nkrofo no omko akoye de enya de ebeboa na mmom ade ba ko a woka ne sesa amanyoko bi oba be ya aban e wo mayi mu a hwese wonyi yi nipa bi mfifiri ho na nsesa bi nhye mu nkoye se bia an we no maba betena so nti na meyi nkrofo bi do maba betena so eba saa emwa emoman no kabam kabi enkoso woni eya na musini prince owusu asie du nkomo twetwe mu na sansemi epie nya electoral commission asem podan yeka ukakoko border uko Bank of Ghana kan na say aban foforo ba Bank of Ghana omo yi Bank of Ghana governor pe ono ni political appointee the deputies no omo yakofa omo ache wo ho aban we ba ye we yi governor any the deputies na ode ko foforo abeche wo uko some other government agencies aban say you are creating new positions e be a deputy managing director position nka any ho na dey ama obi job for the boys to endorse because I started with 110 ministers. Abra Obi anim se Ghana between the 80 and 95 ministers. Now you have here they call electoral commission be able to be nyan for akoche hwa ebia omo be yedwuma MPP projects. Inti em say no na ha amafo bebre. Inti me nkasa about the individuals nankasa nominate one because there's a process me dey say ebirum suggest say any constitution po say woman won call vetting ebe boa say bia woman ni won call parliament na both sides nya kwan wo interview womo Ghana for so tie sam ko for so nsema womo be kan ebe ma confidence aba process dum kakra Opani spio gabra wono enkane no yosoafo hwemfiri dwuma ene adwade so ne na wote no ya tra Kasiebo no eso abanche efre ne boga ese wadi mfie aduanan na pru empatem ho ene wo wakwache maame ne din ene Aisha Bawa wono adi mfie eye aduonum 53 na fulafo bia we fulani achese wonni kunu wo mo eti pru wo empatem ho no mo akwakọ pru Westminster mu brahafomantem mu wo mo akọ akwache Aisha Bawa se ni kunu ababewia wo mo nantwie ti wo ba bagi nantwie no akọ enum akasa pre ya se de ne ba wo mo kan Aisha Bawa etim ho brim ne kakra enam so ama Aisha fa mu ahwere ne nkwa na wohene a wono na wohwe fulafo so ewo pru mansin emu Ali Isa en wo kire se bogadi kan kire se Aisha emma wo mo aba ne ho ababewia ne nantwie e de nantwie no kofie ho ti okoye kofa polisi ni eba so mo kofie akwa nantwie ne de na afifie ho ti ne famu enum na Aisha kire se da bi nantwie ne ya dia aprapre mu a
ɛna boga kan team ho brim no a ewie na kyese ne home na nhye density so papa ko half ye man no so de ne call St Matthias hospital we yejia ye said ni do doctor kyese enya de a otumi eyeye boga ye say do kununu nantwie na yira na no fulani a o hwe ne mboa no kora ba ko na wachi no ana kora me say maami a yakunu no ba ana post for koche maami no ba no e de ba kan ana omo de omo ko court ana court jeri omo ase ba ko ana omo sa ba omo de omo ba parai police case ho selo ade ke na police for no se nkora no omo omo nkora na jani no boga na nchiura no ma be ndano kusiara no na be 5 o'clock ana ofa police for dia ko nkora no fi ho no tama odru na omo tutu na papa no de fi wora nde wajane ko sie bibi ana omo dia omo ko se na nchi se mo kina nchi no tama omo kina nchi no na maami na mpeni ana maami no ko so mo no ona da me boga ne maami ne ntoka ana boga no o mia maami no kom o mia no kom de tofo na maami no wuye bra maami no wu pe na police for no so omo ana omo fifia no arawsem na aba na asem yapuso ahoma ene Pro West District Police Commander Supo Obian Saredi nkomo ma na kire se asem bia beduru wo manim saa no ma sha se yenhwehwemu e wo ho nti bepamu wode nkyemu e wo mu nyina koje be mayen nanum na president ema wo mu ehwa na ntwe so e wo empatamu ho opani Yakubu Musa Bari wo kire se tetenu anka we asi kantokwa pa na beto fulafo ene nipa wo mu e wo empatamu ho no ebi entem ni nyina ne se aba ne sia bonse na we ni we dia boy ni we dia boy ni we kun yen yire we ya nanso wo mo hyase kyekere wo mo se nipa wo mo tie no wo mo tie asundwe mu nti wo nkoso ama asundwe no entna ho ene nti ama sese wo hwe wo mo ntamu a asundwe ma papa ena eguso a ekoso ewo wo mo ntamu so say the nyamias because sensitization akofa because your community no kachira wo se be ya bibinya ensese wo fa mano ento se your police for honomo, your national security for honomo, your BNI underground, honomo. Inti se bibi pa na one kasa who say a threat because your perception about Fulani, you know, and none of your person she and free a mind for a trimo. Inti ye educate omo. The peace what to be beer, not from Manon to concern. Sadi and Tina Omodi, Sa in Nippon no air share Fulani for enti sadia no say boy papa enti amase say basabasa no ano abrasi Yakubu Musa Bari na otene ne no na ne nyina mu ya de ne kire mu wo hwehwe nso wo kaya na eho Fulani fo ne wo mo adafu ho tiado anwoma so den pa na ne ebisa assembly ma wo hwehwe electoral area opani Solomon boaje ene ebisa ne se eja solo se say mo mpata mo ho te se na wo se o se say de aisa sundwe aba se dey custom she grad the national the chili and the last week and they say yeah be chemu of back yeah follow up no dey and then na omu chemu up and go that bank no aye tu amanfa abana da o tu amanfa ho no mo ko no mu chemu just that dey ake ko be human we grad the tree credit and teaching can be follow your money that the yeah economy stay out but that should be one the way so just so around yeah the boy the mining platform yeah Assemblyman Solo na wotene ne no hwehwe electoral area osi asomdwaba Yamfa yani enchira brona half mantem kropon sunwani mu awo semu afiri oba ne nye Dr. Sylvester Ankoma oyobi a wabene mremu pa na limana abreso na opani waye soafo na Ghana ban na musini ewo India memu papa yi akwaseni eba mfie aduowotwe miensa agese olu pa ye nana wo twamu obi ahu de ye saje no usu asare so de ka firi hene panyan wo de abebo akora amasa meka sei watu ananom sie do amawreho pa na apie sunwane no obi nim de ye ya hyen wo de bebo pani yankwa homa no so kofori boso denche yemisa no eba ne sai na saje no usu asare wo de hyen ko ba akora yi kofori kire yemu
Obri me dance bebre Obabra Hakumantem asem se de osiche mi sa pepepe na Sunyane municipal MTTD police pania wo ha na e chere say wo se enora be se nonso ne fa enumre na constable ya ono nso o free headquarters ba besin aba municipal police station ho ura afed osu asare na wode ne car not ya na registration number no GT 1223-11 na ono nso ba nti o chese oba no wa hu de ye o ye duru 6 star na chese o cross fi ho no na wako pharmacy mi nso wo kwa na chese hope what can say ne car na hwehwe n'anim guran o he ya ahwe na aboyi aso hu adokro nti o si ya wo he na chese opani bi a wo ba buna hafu mentam mi so aso wo ye lawyer pani se de na wo si tre no wanyi so ewom odi mfinhia dionu di watch me ensa na se liban abreso na chese ono ko ya sanso ya ambassador ewo India eho ene na chese wo ye na se ka ya bono a na wo ye ntemfa no tumu ede ne ko regional hospital Sunwan na obebo ni mpanimfo amane se asema atunu ni eno ne nam so ma mpanimfo so wiwuwem na omohwe ade achi ya no anopa no nsia na omote se ura Sylvester Ankamanso ya ono so ye mranimni obra hafu mantem yizumu no waye nyame dia wafimu eno mu na police MTTD Sunwane wo ha no wo twese wo se asemene baaye no asema se mpanimfo ne lawyer for na afi so no na busuafo nso adi akiripi aba na omo na ba beto omo nti omo so ye nhwehwemu ahwe se de ensem no nam so a baaye nti sabre de constable asare usu ewo omo akachi ya omo nso omo de ne tona se na afi mu aya asem no mu nhwehwemu ahu kwankwa nam so a asem no so ekwa nti ni nyina mu no omo be twa timi ahu kwan nam so ma nsemi nyina nso etimi baaye na o chese omo de pani so ahye motri nanso omo chese omo ye nhwehwemu nti omo sanso aye postmortem apiepie mu ahwe de kofa sansemi ene de baaye nyina nso enam so baaye ana go for is lawyer for nkabomfo akuo mpanimfo ho nsambe na asemi baaye wonom kafa uwe ho mene lawyer Alfred Tiayebo a ono so na ababra hafu mantami mu a lawyer for nkamumunku pani a woda no ya be kase president mene no twitwe nkoma na mibisa na wonche say asem ne baaye na mpani ampa say omo fro ne bona mane nti omo so ne omo mpanimfo nyira so etutu anamo ekoho nomko he na chese ni dabre mu nyefra nti anopai na omo sanso nya nte ese mse wafimu ni senti na yo senka omo kọ asemnie na enne nko omo chance no mudi asem omo kodu ho na omo de asem no to oswafo anase lawyer anase judge pani a ono so eten nkofo ntem so nti enne no enso babro hafu mantem a asem bia na omo de to ho sanse asem kese abaidie na chese osan man osan so ye pani a wanyi enti omo ntimi amtranse eni asem bia asa no chese omo sanso akoso adi akiri na afi omo hwe kwan bafa so a betimi so ama ese bra edi mrato no omo de ni nyina so atimi ato obri yo we ye pani a wanyi ampa ko fori boso danche anwumre ye dase eni awrehosem a wato ho nkrade amaye fribro na hafu mantem mu ko fori se de o ye pani a wanyi ko ni no na pani bi wa yakura na yendra Kasiebo no eso wo man ga na mra hwe fie ene de ba ye ne se yaje sika bi e de atomu eye 1.3 billion America dollar no se yemfa nkoto koko 2018-2014 2018-2019 na sika na ba ne se yaje tu mu a ana mpanimfo sha ase cheche wo mu adwe minority wakasa fa sika sem ho atoforsen eche koko board force wo mu hwe ne yesika no wo mu hwe no man kwan di no rough se de brebi wo mu di bia se wo hwe sika 1.4 billion ho nsem akwakoye bibia ho no ana afei opani eye Kwame Agboja wono nso ye minority spokesperson efa akwan ahodo ho ene wo kyese ne yesika ye agya tom nyina no kakra kura ni ho a yesi emfa nkoye koko akwan ni nyina se de kwakoto koko eba ne se ya na eha adwen ye ntie mrahwe dwafo yi. What strikes me is the fact that Ghana Cocoa Board is projecting to spend zero for Ghana for cocoa routes. The Speaker, I think that we will have to encourage them to rethink about that policy because the Speaker, contractors have spent huge amount of money for the purposes of preparing some of those roads for us. They have bills waiting for Cocoa Board to pay. If Cocoa Board continues to say that they are not going to pay them, the Speaker, this will not be healthy for our construction industry. It will also not be healthy for our banking sector. The Speaker, I say this because most of these farmers have gone out there
to borrow from these banks. No wonder some of these banks are in a distress because of some of this debt. I will encourage the Ghana Cocoa Board and the sector minister to work with Ghana Cocoa Board in ensuring that some money at least will be made available to pay some of these contractors in a way that the burden on the contractor can be eased. Asami nyinamu ena Jontani ema woman Ghana mrahye yefie efa committee omohwe nnuane ene kwadwuma ho nsem so ena afi Cocoa Affairs so ka ho Kwame Asafagye wo chese nani age pa afi sebre bia atwam na Cocoa akwan ya na ehye Cocoa Board fo die mu aban ayi ni nyina ma sesei roads and highways wo mu na ehwe Cocoa akwan no na wo mu aye wo se ye fi sebre bia atwam no wo kai pa ekoba asenema bi ankoyi na na mpi ma akimoda William Japan kwetu wano so chesa wampani mahama oja kapa de Cocoa Board ho na nye kaketwa ni nyina no wagidi sesa na mai ibi nsansi bi 2016-17 a total amount of $1.8 billion was collected as a loan. Out of this amount, $150 million was earmarked for cocoa roads for each year. In that particular year, Mr. Speaker, we spent 3 times the amount earmarked for cocoa roads on cocoa roads. In 2016-17, the total budget earmarked for cocoa roads was overspent by 3 times, from $150 million to $450 million was the amount that was earmarked for cocoa roads, and that was spent on cocoa. The road sector, I'm happy, I'm glad that they have moved the road network from Cocoa Board to the Ministry of Roads and Highways, where it belongs. And with this kind of policy initiative, I believe the Cocoa Board will have time to concentrate on their core activities. Emasho Jafo edi wo mu anu December wiye abra parliament sorry ya na akwasiasi edu abednego. Wo ben MPC bi ni wo mu di nkomo edi ne kan Bia West Richard Champon Dwaboso. Okay, Bia West Richard Champon and afi Dwaboso mra hwedwani kwabna minta kando. Ebisa wo mo se wo mo hunu sika ede kwako tokoko say na ebi twa se de bi de aban ye ne de ye du bi ana mo won se kokoko akwan no asese ye yina to atwene kraa yentwe ni hwanhwe aba we be no contractors won sa kwan no so nyina no apamo mu nyina ba kun e benchema kwanta ko se kojo kurum kwan ba kun adabo kurum enkran kwanta adabo kurum kodwam ani akwan bebra e western region na se se ndo mo ye ne se onye 1.8 billion no mo je 1.3 billion last year mo je 1.3 billion this year mo ba je 1.3 billion na mo kotokoko no na anso a na mako Bank of Ghana akwaje about 2.7 billion onu do muntua because some kwagina bontere kombetua na aban se onye cocoa roads no o si cocoa sika no enso abana kasa sika so de cocoa roads no afiwe so na wanfa dwabo so kwanta ekọ so koyi komi wanfa ama meche o so oni sika na oje bosia be ya akwan de ada na nipa western region western of no form kwan na dem e meche sa budget no in Ashanti region akwan ma akoma be 14 eastern region akwan more than 7. The same no kase sa benchema junction se kwadwom krom kwan ye ka ho asem yi ye gya to ho a sensuo to sisia na nipa anko nipa amma ekwan so international road a elenke Ghana any Cote d'Ivoire sensuo to sisia na kwan na sai poto enti Bia West brasho dwani Richard Champon ena afi kwabna minta kando Dwaboso brasho dwani wo mamienu na ote wo mane no na manager wo chief executive officer Cocoa Board wo na kache wakasa de ma no cheche nsema hudomu fifi boafo no wacha se de mpanimfo ikan se abanya ja Cocoa akwan ni ade ase project nkoso no se ntesa Cocoa roads no akwan a yeyi afibia anasa akwan a yeyi nemu sa wo hwe afini mu a ade a ekwan ni bi wo a period a na se bread kwan no ekobro afi enso kwakoje bosen a wo abosome nson sa wudi betua sa ekwan no honka na afọ akwakoje bosen abosome nson wo pere so kwakotua intina de ahokyere bi di aba sese nsusuye ananhyehyɛ ya mpanifo eda Cocoa Board no aye ene se efiri sa abre yi kodie enya de a bekwakoje bosen a eye britia wa mu bosen ana afimu bosen na afi ye de akokoye kwan emum ye bepe eye de broadcast for medium term and as a long term facility bosen bia wo de be mfie mnum mfie nsia mfie nson edi betua ye de aye kwan no eno ema wo bre ema wutumi manage kwa bra wo de betua no eni Cocoa dodo a wo de bebo ho ka no wutumi manage ni ye enti na hu ne se ye de ahye syndication sika ye ba bagini mu no fifi boafo ena wote ne no wo ye manager ewo chief executive Cocoa Board
ne office yamfa ya ninche nwa nto aso suku ho senior high school asem na mekan suku ni aba your friend Leila Loretta Hope na nasem nyina ne se da no ade wakɔkyerɛ nsɔhwɛ no nsunsuanso aba wasi bi wakɔso akɔhwɛ ne de duro akɔyɛ a yɛse yɛde choku asim cho adani a da bi adesua kyira adesua extra classes sika wosu otua no wantua akam enti yama ne kwa ma ne nhwɛ ne wɔse ampani abrosem be na mpese mode yami sika mu ka se cedi aduonum 50 Ghana cedis na moje ena gye akoda me wurawura mu kakra na menya cedi edunan 14 cedis na metua na mo se enson mo hia me yere kete ma mo wi ase kora mo san de chete hobo soko de penalty san tua kire ma me ama me tua na se ebra so se me kɔhwɛ a mo se ma me nhwɛ de ekeka ko de se mpani amamu ahwe bedura afekora na me hunu me so hwe no nsunsanso ntimpani wono manyem no monka ma me na kwan a no wasini high school mpani for de me fa so no nyamia nim ni enya sempa the family Leila Loretta Hope na me deka and 32 things nti me ko check my results no ko check him most of my blood nti ese me de me ko school ni na me ko tia na mo se me tia penalty na me tia no so na mo se first list no on say na be mu deka dada nti first list the man say on one mistress na sign dada nti I just ya de me to second list like new list so it mean I'm the better number 1 na je ombetia no ebeka me din no na mistress na sign me ba Monday no mo say omo wa sign omo de dada nti after omo de beko nti omo next week no menyo result na me din just a 1 month time or the 1 month no e be an object window no so na 2 number 2 so the schools were from me father that is because the menya anything opportunity in school I just say me son through next year na ma school next year Leila Loretta Hope owie ya na ne mame kire se nyamia nim ni e ka kroro ne bana hwe ya afi nguma sua pa so beto aso de ma so esansa bra sam no ba ya no motu ana mo ko pani o hwe o musika sem so accountant o school mu ho ko bisa nse pani se ye ne ka na nso hwe nsunsunso ye be da nya bi ahwe eno se monko bosumi achi mo be tianya kwanya na mo hwe bi na eno kire se saa gina ya papa na sidi a kire wono no de adi pefe se ahwe ya afi de se ne ba ne so beto ne school so akosua pon mu no e be ya de ntimpani wono mo mrem ampacho ne efini se before mo betro o mo final exams no na me ndika was school ni mo ba me bani ka che me say school say omo ye classes na 50 Ghana but ono anya de obeteki part of the class na me say say important on take part nti also coach 14 cities one take part ana omo di wiye so mo di wiye ne na say school ni say odika our school ni mo nti Monday ana me sma me bani ko chiae na me bisa ne say results ne nsa kana mpa o say debi nti me free accountant no was so na me explain it say omo find a way ye be ensabet na ka kola ne results ana say ono ni hwia or the bad boy and na school na I decided na this go for 10 and that's 15 e be chia and so mo dey call wayek and so na wayek within 3 to 1 month and so o release results na my na chese Leila ma me no ana wachire mu na asemi ba ne sida bi accountant o school no wose ne di nkomo ene ahoma no ye bom ma fichu ene asi wo amfi ye dia ene ye panimpa o da school na no headmistress ono so ye munwura no ye bom pom ono so amfi enti ye hwe ade ya bechen ye nsabe company no mo achire mu achire ye die enti a enso hwe nsunsanso Leila ono nko ane de wontimi enkonkɔhwe Adom 106.3 FM enyumre no nsia Kasiebo no Naket sade watie no ena yede no mawi na fresh lady capsules ebo amma pa woni mo ba bia wo bo ne nsa no tabu susa wonya ne subject ana period wa wo be susa wonya MP no menstrual pains pe fresh lady capsules ne fama no ebebo ama pen ni nyina akọ na sensiesi ahemfie ho ama ho atumi ache correct pa MTN say mo bia nadao momo no mobile money no obi wo ho abahu an no afa akiri no obagye pin no timi frɛ wo ase wo frɛ MTN oboa hwe ho yie nte saa wagye pin na ma osika nyina yere afiri wede no mti saa pin de ya keep ni secret
na entumi enka ho nko a mo bia nsende sika kra ma so oje phone no waya ma wa ye wade Grace Homeopathic Clinic ye hwew ema ho eto yade bia wo so bia fanipa no ebra say ye stroke ana say mposi great na no pese ojai no ana say opese ho adidie kwan yamfa ni nyina ye ni nyina bi ewo ho wonro no so nyina no 50% ye fa na wono wetua kakra bia eka ho nti bra na ye moa yentro Kasiebo no eso etaba pa wo ho a wobete na obi ne obi ahia empena twem bo wo mo twempena no a na odo na asisi ba kwa so na wa hya ase e kansem si afo saa ena me hye brase ena na na bedi de kra me na akọ out pen ena obri abo akra me na akọ out pen ena we kra na wa kyekire mu a kyesanye me dinka kyesanye no wa bo bodin ya papa bill se kra me na akọ out pen kwa me na kra se no wa ya de pa no wa kyekire mu a de akye ni giskino ana se bi so abema no no so de adwa nanu mu a kyekire mu a be wie na kasa bo mo ntemu a na we didi we mpoa saa de eya na eye ana se enye ne titru any secret ade atumu se we de enka wonko a na unim na woni obi etwempena na odo asisi waso na wa hya ase kan kasansemi eya na eno ana opani Amos Kelvin na wotufo wo ye obi a efa niema etise no waben wo mo pa na wo kyese da bi de atwam de na atwam niema nyina aye foforo so bi ba Kristo mu a no aye abode foforo niema da nyina atwam hwe aye abode foforo enti saa okwa mpena twam na asa wade mu a niema atwam na atwam twam ka bia Old Testament yensan ko hobio yese duma like aye ne tight no akwakofa afiro but aye no wagya ho na kakra wo se ba ne sa na wanhwe na manito parts na most people when you have problems with that, it's answer. They become almost said that yanko for. It's answer say fanyonko. That's a yonko no krena ye woman. You dear who encomo dear no mono. Obia abakosem ebedeja. Na se koko yet to say dear ye say baku ye BNI official or interrogate or baba bakwanoa. And no na ea medi who have a shenipem. Inti afe no dear a share kukuemuno on to me from betija. It's answer usuru say eno bedeja e de oha kese ba beto as I say and e koso no say bi ehun sa ansem no na afi abedane anosem a wode nam ena bi akoka e ma ensunsan so de bae no ankoyie nti o say ena kire ma mensen nkama no ntum enti na opani afutuo no na ne ebisa Ghana fo bi say sa de na ya na eye se obehwena asembia ba na wakwakoka ebi wo ho aya na papa bi asema na no no kan wase ne o hye ne magu ho ene otumfo a se me si so na me ma asempa ma wo se mo ye boys me ye na mo ame ti mo hwe na mo anye papa je so otumfo wi afa de kye ne ma no wo ma sala mo de mo ge saba fie o obi so mo se adam tu wase papa se wo ye ya na wo se san ye nti me yesu anya kakra ye se san fi papa ye nu no ho sa so kan san se me kire enti ye bi sa se twam kwa bia sa na ya na ho behia se wo be kan ya ne Ghana fo bi di nkomo makasa bia chene da ba me ka chene no fa no number ana no so ka ni pastor de ono so wa femu da chire mi amfa ndo kwamba na fa no number ten so we betumi hu kasa one ne be kana odi eja yen so one no ye ntokwawo me ka yen so wo bi dia bomodin so wo be jai ebufu ni dia ba kakra enso wo ye den kwara wa ye nche so wo na wo be korokoro na we jai me who be on the phone so na me bisa ni say hear from this no say or nipa ni ye ni ex girlfriend but oni ni hobio but me me very jealous into o catch me no I say oni nipa ni one so from that time no me who a nipa no contact on the phone so me feel some pain be with me to the extent say I me fa phone no and I me delete number me catch no bisa me so when fan am shoe okusku answer that hand be bresa so na ba ko no o se o fa ne phone na de yeden e odia ako hu ne number afi no akomete the case you are eating it is good phone na odia phone de enye odia nenso ahweso wonim se ade ba ko edi tintiman ewo awade ene se bempratwe mu no eye gidie ene obuo na se ebetumi atete afiri hode a na chese kokwa mu ade bi pia ene kofa ba ene obehwe na fe mobile phone ya bebe ya da ho na be mu akofa ne yere dia na ne mpana de na wabiabie mu a wokwa na fe
yɛse wopa tia yɛ ka kyerɛ wo na kwada nso wɔkɔ deɛ mpani kɔ hunu deɛ mpani hunu enti wofa bia na wa deɛ wo mpɛ no wani bɔ so na afei deɛ bɛyɛ ayɛ wo na no na mpani bi ahyɛ se tu hofoɔ sɛ saa deɛ no yɛnya hwɛ yie wɔ ho paa na yɛne binom Ghanafoɔ bi twetwe nkɔmɔ busa wɔnom sɛ nya bia wodɔfo anaa wo yere ni phone bi da hɔ ama akɔ bie so ama wankasa ade ana wo mpɛ hunu no wani akotwa bi so anaa na okwa dware na me fa ne phone enti me fa no na later me hu say ni say na ebia oye ewo me mechi oni o other guy chat so that moment me bisa na enti later na bisa na start say ye ntokwa enti my relationship no ye break it up I can find my phone na me was stay meeting girl more because she more and I'm go free and I'm be sana already a foolish case and I'm breaking up because I'm into it oba na you dey know ho a ni phone dey ni say come kra na say by chance dey wo come no ho bibia eni say obufu because wo dey no bia na na e wo kra dos o chiti wo mi so sa de mentime ndidi mese me hu no na bi se me bu no enti bia me jai no one time me ka don fa the phone mama a I am person de be mama me pese me so ti da o ku dware no da na mu se no me fa na check in hu ye tim de me ma kasa me ko hu bibi sa wo phone mu a me nkasa me bi sa o che eno ani se ma ye din ba next time so di ameye no e bia na wo di eno afro Ghanafoɔ binom ne ɔmo pa hunu ne ɔmo party a ɔmo bia phone so mbo hunu no na wo tibie na ba se ya empani etufo wade mu ne no ɔmo twetwe nkɔmɔ emos Kevin nan ya pani dia futu ama se ya na hu hia bebre se wo yere ana wo mpra ene tetefon da hɔ na obefa se obie so na afi kokwa mu nkomo bi a wadie no obehwe enya de ebeboa ma yere awade e wo mo ntemo no ana ekunu awade e wo mo ntemo no akoso eba saa edin sem bebre ba na mo manu so nkoa no untime nyina so nkasa woni ukunu na wo yere gya esan se bia nkomo bi a wadie e wo fon so no anya wo denti the issue ni say ebi mo ade a omo mienu ni nyina ye we fa we de e we afa we de obi so ho a o ti ni phone no ba fa on sanka onu ko anonim senti a obeka to men fa on sanka nje onipa wakata no e wo se wodi ni de e ma no okokofa na wo hwemu a na te say what ni so etua eno so de emfa obuo manipa nti ode ahomte be ye bibi ense so ye e de empa na wo phone so e be ma obi aka say eno nti ogina so divorce obi me de e ma dwen wo din kakra say me dream akwakodu sampempen so no enti se obu ha ne dwama bia oye ho ade wo phone so no ena ba kwani aboso ena de oha abeto wontem enti eba ne sa ne te se ne wako hu sa ade we no ebe din pa se obeja no ho ama wo se wo ye ne yira na ni kunu ana se wo ye obi a opeso ne wo tran warem enti unim se nipa na woni no ekọ san anamoy no etu san anamoy no ebe ha no a enye de ebe ha no na bibia de na semko na se yo obi a ne bonyo so se wo de won sabeka ne phone na o de koka definitely pinche beba eni afutuo akwama ye mema ne mma ni nyina ma obi anye bio nkomo na wadie na oba ne hunu na ye twa nkomo no so wapani wotufu a wadiem marriage counselor Amos Kevin anan ena odi afutuo yi amayen yankopon bo papa ena ye ni no we ya no de maye no oni sese ohu a nsamanfo ne we ne nkrom na untimi ntina asfasa siso ntino wa ma ani we ya no ntino wa relationship ma de ese ohu na no wahu no bia kan men kopem hu yes wa ya hunu nso anaja ye twaso eno ano no hunu ya anaje se ne kopene hu a odi ochaso yan crossover kwa sentimental na yan kwankwawe yan ntia se demonstration bi ahya ase boboba ewo ho de nti enama kuapafo yi wo mo yes on ba be demonstration ebetie eho ensem ne se de esi etie abrana na oku de nchembo ye crossover ne yakwa no nebom total wo mo de taxi club e de aba trotro ene taxi for mo club no no bo modia ene se tricycle se mahama kambu abobo yao pragiao abosio kan macho taxi dia motorbike munyina amaka ho brabeto fuel o ba ne ye register o ura total filling station bia kwaji total card no ebi wonya gia ne register free ebe ma sticker dia bo ebe wonya t-shirt kra kan ho ne achede ahodo pi na no achi bire bia de total card ne beto fuel no na afi yaboa atumi amwanya achede ahodo pi fuel no so kra no be hunu se oh wonya bebre chance nka de sika eto enintia ne sa bosso keke total taxi club come and join with the club na afi enjoy enti yen crossover mrana eja bi nso dadan bi mo hyehye no dan ba ya edu da kuma ha ya yen komra
Anentiane na uku bedi nkomo na afi ya bisa sede ensemi etie na uku oti anka na wasom dentia wo mo cheso mba be ye chei na wo mo asempoten enesen awa asantemantama henkro kumase oba asantemantama yasisia de ekuapa kokofo no wamani abrepa ekuobi a woma yefa no kuapa koko farmers union no wamasama mo kanyina ne se national executive committee no ekame ase dream die ne katasehye ne proye bi ekoso womase a eno nti no amabato no wamaye bibia nwonworan na empanyfo bi omususu se wompese mo gina na keto omuso aba mo so ebeye empanyfo ewoko no mu no empanyfo yi abomode a apiapia mu nyina asinche hu ne se nek no empesa panyini bia ebe contest bi efise wo mo president o teso sisia no mame Fatima Ali wo ma bom trimposa wo mo bia en contest mame anna mame wono kwa ene teso wo ma bato no enche bia boso ebesimi de toso du pepepe ene eba so nanso mpanyifo agira ye nyina no mo piapia mu nyina asi enchen wo panyini ba ko no no okan nek no ho a ene wakona homigie mu owura Samuel Antwi ya ne din komo ensema odi tu edwanie mfina bia yeto yaba a ye di yi empanyfo mu di enimu na afidie no ye panya ote so sisia ye Madam Fatima ana ye nua bema animado ayo ye kike managing director ana INEC no ma to mo hwe abato so ye nua ose Francis Osensia eno ma mo de bato no fa so emu na ho mo de nsisie adisqualify nkrofo bebre person ma obi a contest Madam Fatima tinche ma ye Madam Fatima aide eko ono post no yantiase ni nu se bibi sha ase enu nti no mo pese se bi se oto aba no free hɔ obi ba obi hu omotunu ntina o mai aye about type timpo no esu ye ntina hɔ ma sa de ne nkoso ne kwakwa mo sa de tudwa ekire mo pefe de ekoso no amasisi ano eku ahodo wo amanane wo mo partners wo ho a wo mo to mo kokko nyina no mo sisi ade mo nto kuapa kokko bia mu amasisi ano sika ahodo bia na ko mo nya mo de twatwa kuafo bonus no ene ade protocol be kase premium no mo nya no ene ni na to atwa wo mo corporate social responsibilities ahodo mo de na di ni na no o mo ntimi enya bia mo sisi ade wo mo jedama atusire ntisa abaya mo di a ene na adwuma no ebegu sia ye kase eye for patrons o mo fa yekoko enam saa asisie ni dwumudi ekoso saa bato mu nti o ma agi o mo certificate o mo de ma ya mo be fa yekoko mo so mo fa yekoko bi eno so na aboa maku apagina so asebi ye tua bonus ye di school dan ye di be etunsu ye di ehwe ye ma health insurance nyina ye di bi ye ma akuafo nti se abana amamu a na o ma mhwe mu ama service ano ma we nyina aboya eboma o my Ghana Wapayina waye National Vice President Emakwei eye Ora Nicholas Kwajo Zogbese wadi atudwa atrem se wakofa krata so nkonso kwa kwagina no ane wapayina wote so president no akwa premier ma Fatima Ali ye piapia ne sinche wo huni se de ekono empanyfo entu ho ana manim ya wono so kasai ye ko vet no question bi enu ha ye bisa me amenti nyia no min se enye test ene ye omo manipa mienu beta yachi me fa lawyer ba ko kan me ho na me fa fama ba ko kan me ho omo nyina kota machi omo nyina hunu se questions omo bisa me no mitimi yi ni nyina no no ane se omo disqualify me bisa am say based on what grounds and omo di disqualify me omo ntimi ama me answer bia yesi adwuma mra yadaroma etimi ati adwuma ebinom nya bi ye but enam saade ni ntino huonu eni nyina so ebetimi ama adwuma no asɛn nti aban emram na obi antimi nyina sa kuafo no se wei ene yagine tuma tititia eti de akuafo no beka na nka aye ho pepepese ne be na kuapa koko no eno so atimi akonkan sisi ade me no kasa yi wo maso mo kuku na mo keka nyina kwakopie mu awa asantemantam so afo na tena ye onumnyamfo samo no semensa woni omo ekasa denden na akoma beto fom ya sade ade baba no sabi esewani enso kache mo buofu papa wo hwe anim se empanyfo beka ema akoma atoyem na wo bi osafata bia no so gina ne ato so ababie wei eye ensema wodo afia santemantam ha eba aha eye inshira 104.5 Adom ana afi so asempa anyime no si aka nkase crossover santemantam ana mede ato edwane nana awuku danchambo ene medin kofi monso mu ewo enkran emame dana awuku ya da se yasom ewo enkran erinti erinti na eho asem no na yenko enkwankwa wesa ensemi District Commander Emma Industrial Area Ghana Fire Service Openi Osman Enum edi atupia chese ye nokre Konsa yenya ya Adom newsroom say ja todan mu ja hihia dan ahodo be yedu ewo da akoma area ho no eye nokre wasi wo makoduru ho chese nsuo ne de wo mubugu so sa konsa ba chese o
wo mabu nsuo na amansuo na ansa mo hwe hydrant wo munya bi ni ade a yeton homa ekọ ho ne omanfo edi nkomo a opani kyese eyade a egya no ehyaase na nipa kra ebi epra yetumi edina bewie ye dum no but ye guso a ye nhwehwemu a ebehu nia ema eja no ehie emom a destroy be certain structures a residential for people more da kuma ha omunyama ewo nyam ehodmo de ni nyina but we have been able to contain it so it will not spread beyond ye gidi say nyame adum obi ho antochima ana but the fire is finally extinguished at the moment they are doing salvaging the owners are doing salvaging to salvage will be isa ne ma kakra no aka no a na kese ne wode ko na wo mu a wo ne ma asai ene wo mu adan ya ahyehye nso no dembe fo ne nyina de jurga sini nyina sikura ye ni bibi kura mpa yeda e ba ne sai dembe akubia ewe yeda ne chi esi mita bi wo efi dembe wo hono mo ne den na efi mo ana ede wura efi hono mo no ana afide I see fi ne nyina ya light off ana omudu mu ana musan soye nti ya wo mu ana ehu se ja so ni ye see ana obi ni adia na ye be se ma omu nipa de mu na eja ni to nti fie nu mu ina asa na e ba fie ba kuru bi ba fie ba kuru so e dam to say 3 so ashi mi ko ma mi ba mi ko yam ka te mi ni nyina da ti tam mi hu se wuti e che nu se na mi wache fo mu wo mu tina mi a wache fo no mu ha mi da dia mi ta ko nyina ni se wuti mi tina dam afa wuti na nu dot no mi ti ma mi ko ko amna be mi tam ko ma ti wura mi tam idam nyina wusie nko a kyese wo mo agya pade a ahyehye e woda koma ho no enye agrokra we ene ade a esi ye nche kra anwumre ya no nsian mu a ena ye de ho ensem abrel nemom Wisconsin University College semen kan show so pese usua emra anase IT we nye eto we information technology nurse opese wo ye nurse anase ogia wo midwife bia business studies and opese usua options HR accounting banking finance marketing and general business ni nyina na communication studies ni nyina ye bi journalism public relation advertising ni nuanu nyina bra Wisconsin University College na ye mo ema ye postgraduate ni undergraduate nyina tifra ye ne ya na ye mo amount mi school ebi na ye your number is 0544 853383 0544 853383 and 0560 011754 Mubarak Yakubu atiatum ewa Adom trotro so chika efi go for dia ba Accra Adom trotro amra mu kan nam ne passengers en beka sana fine pa so ama futi ama futi asala ba tina tete so ka go iya ya pum ya ba ko Mubarak Yakubu ho na mum hya na so Adom trotro yes two face eboa ma wo se chinam eyeden ebo wanum ho ban enu achi no ma wo se no unyi che na da so twetwa ho yes two face no ene wa dank proka heba mixture eboa mema pa ma ye mema mu esan eboa wo prostate no ha obi ano eni nyina edifiri ho wo mo adaroma iya kubu iya kubu Yakubu som Masum Jonathan Corre go bi make black evidence ya etebegba make black fian now lo that you maybe the fian now fian just a good evening men you say say na fian Adom Kalori Papa no ajaza go vigano mabon naked every circle ye dey netre mo malam dash ankasa driver ye dey akwa freno papa kwasi en Africa na ti atro who say man no dey en ajaza kan go vigano mabon naked ankasa di man aja process yo kaka me kan say edi kan ma mema NDC fo nyina yakọ akwasi mi sa atare ye ne ye na ye bi before ye beje ye na ye se ne be ya bi bia be koso kama ana kaka me ka twato ye yenu anuma NDC for the some who be mo de kobo we share e fa say yenu ye owo Asante Region Kumasi what I say now galamsi or the galamsi ye dey
Others NDC for Futuro Mutuga Boni, Munya Sadia, Amwa, and no Chilson on my, and no just opposition, no more events at Division 1, more premium. But I'm going to Division 50 or more, 50 years, a chance about a premium. I just lost it. Midende Kakame can say they can kojo awusi debi obia mechiao ani sofo asante Kakame can say small scale managers for no your best some be politics ya omunyo manim some ya politics some nya de omde ko nwan no because obia ono all position kwampo no anya galam say then na wa power a o refill kaba no ho a o din system be dey ekata na ka galam say master mo me tu futo dey engu ani na yenyanom no omuda machine no your best o say empany4 e dey enkom mo me da ase Commander Minia the American say aban ye bobo na baso koko road na wo ye ne de say wo ti nani no ye a be boy pasan say ikrom ni asante be kwai ukọhwe ekwan na say de ni esi ya aban sisan ba ya o mo jagu ho na ko hu ana awe ho apemfo kora anyam no mo be wo a de we a bridge bi a mo ye o ma ja to ho no mo no de say minim say na akufuado akọ ekrom akọhwe de ho tie enti asante be kwai ekopem kokotoro de minim say enchekura ye be fa ye ntoma pefra ana ye nuanom no nso a obi fon da ho obi ne yira sadia we awalija ye ba ene obi the password ya to no phone so ama na be ma ne yare no ye frɛ doctor no wa be pa na we o ma hu password no e ma be ma ne wi ntita ne ma no ye hwɛ ne ye pa nya za dade den nyina de awalija ye ene ye hawo ne ntokwa e be ba awale phone te medal ma me fa last one unu atrose yo ye fam ko jo ye besre o mampeni se ye nuano ma ato ene numre ya ye besre ne se o konko yo mmoa because ye o mama dina asha so no ye besre se o konko yo mmoa RCP just a dance broker heba Mr. NAP ya toothpaste go free Yenika potibia ya fro Yenika na mebia Trotrobia yetimi fudin komo Trotrobia yetimi fro ene afro ba kwa kwedi komo no Adom Trotro de kwakogu nemo Mariamfi Kingdom Ginseng Power Capsules abwa mema mamoye mema mu utumi sheki power ema Ginseng fine pa Kingdom Ginseng Power Capsules baby na ye Carbel Gold Carbel ni ano ba kono na we na ye take odi nsuo wono a uso pipika obenom ama ache wo yem breakfast bi anywhere chen no baby na ye fine ena Airtel ni tigo ye kan bo mu ye da so gina ye na so ahode wom tuato den Airtel tigo be kan ye busua no ho one Ghana portal credit o free WhatsApp free Facebook free na we use sa ena Tabia Herbal Mixture Tabia eboa ema o malaria ene o fever ni na etu ase ema ye wie Kasiebo no our voice of the day your voice of the day Vodafone future na exciting don't come 10 pesos for everything in fact 10 pesos just obenya data 10 megabyte 10 bibia 10 minutes na dia kasa bibia 10 you did 10 years into any kwan efa so aso eno no your voice of the day we no a thought provoking kakra pesa odwen ho anwumre wadwen ye o sen e wo sa asemi ho etina me kasa me pesa me kanasem ewi ase de me say oxygen ni boka free ayenta free me Angela me nim se oboma konhoma na me nim ni din o Bible mu da but me read the kwachira na hunu say angel bi wo Israel mu Jewfo amamu mu or a very powerful archangel for the Metatron ese ko bon baby say asemu eti bia ni wuri ni kono amara ko pie ayantafre ni hwan no so cafe so yes because kanenam ka say eye na ka say eye yinku a akọ seven enje mark ni Gabriel nko a ba me ko mani na hu say angels no o mo buru by thousands eti adentina na je no one say o ka say angel Gilbert and angel Japheta ko bi anka wi o ba e twidi ninti na so mo to say nyame ye English god ana na say angel bi o ni kwasi jesi I say angel o ni kwasi jesi because the language e tino no I say angel bi o ni tunde yare Kasiebo na asi enti we na ya nwenwen ho yare Kasiebo na asi mediri kofi atoma gwanwani na nankra tro hene the one anwumre mene obri yaboa Phantom frame Metatron Don't come
me. 10 pesos. 10 10 10 pesos.